انجمن پارێزgeha Duhokê biryar daye dikanê tiyariya kînoyê di nav bazarê Duhokê da bêne girtin. Dikandarên eveyariyê ji biryara encumenê parêzgehê razî nînin û dixwazin car di yariya kînoyê bête vekirin. Her amelekî vî 30,000 werdigirin. Ev ameletê çi lên? Sivayê ev cevê de girtin. Erê hikûmetê projek heye em ev de teşolî. هم داخوازت کن هکرم معزل کن بلا تعویض هم بدنمه چکاوانا اجازه داینمه که هم وگن و دپشتین گهاتن معزل کن بوچی دمه معزل کن ما وکو انجمن پاریزگاه دو به پرانیا دنگان بریار هات دان کو کینو بینگرتن و او یاری اندیتر اوید به مولد بینگرتن چکر گور یاسا قانون عقوبات عراقی ماده 389 او یارین تایبت یه قمار برانگه هی گشتی برانگه نیاسایی نه Li dî fermana kargiriya Encûmenê Parêzgehê Rêveberiya Polîsên Duhokê dikandarê yariya kînoyê agehdar kirine. Divêt 24 demjimêrên dî dikan bêne çûlkirin eger ne dê dest bi ser kelû pelê duan dayê negirtin. Welat Adil NRT Duhok.